Abatura musero ya Kitobero omurakatete Mbara City South Division bacera umucekangu wanyuma kushanga umutura mutayi wabo wamanywanka Nelson Naturinda obibinji bari kumanyanka Tata Ori atematemerwe kanarambira hagati y'enguto mushabira ine baro ku katete naza kusanga nasanganira umanya bamutemire ko wayero sinako mu mugwanje natera polisi natera bose namugambire cyabo mucweka cyane Naturinda enzarwa ya kaburo mu rumwezi kabaratano kanso mu district ya Rwampara abiri natura musero ya Kitobero kandi bamwitire hihineka ye nsongeza family zitakiza kazuraho mu ndi gumusiza bamukomire biza hona na office yanjye nabahebaro zo kwemera umusiza akari mu kikome amarayo njya kari mu weeks ibi umukazi no bamukomire biza nabahebaro bagenda umusiza bamwemerera yaruka soke biciro nyine manye bya family mwe no bato kubimanye byo munda umugenza birayine baro murakatete bari kutekateka ngo ntabire naza yayiza gutwara abantu muka polisi yahika hamwe nyogunembwa yenkagirizi bitu yahendera makaganya kufa barani hebara n'umucara wa nebara mani cyaterengerizo mukaseso sanga barire bamwese teko twatanga ukutwarira hamwe abanyakatete mutenda manpower polisi yitweruho nekora n'icye nacyo muno rero natine cases z'ibijambia abashuma babiri abashuma nibakusanga no munzu wawe cyonga tugerizeho tugama na polisi ni icyo muri katete seweza kutapo a police station yosangaho avo musirikare omwe binembundu emwe nitoyero si ine umukwika mukareba mwaremerwa nkaero si polisi agenda no mukazi wa nyakufa okora statement nawe ine baro umwe nubwo gumwe kandi yatwara umutumbi gwa nyakwitwa omukabafu ayirwarera hangari ya Mbarara abo TV West and Aidan Bataringaya.